barakoze cyane bamaze gusenga. Imana ibaha umugisha. Mbere ntaravuga ndagira ngo mbasabe mwihanganira ijwi ryanje rimeze nabi uko ngize iminsi mpaye mvuga kandi ngenda mpindagura ibihugu no kunywa amazi yabyo bigenda bihinduka, ijwi rigenda riba ribi. Ikindi cya kabiri, hano harashushe cyane, imibiri ntizitinda guhuguka. Twebwe iwacu ni mu mbeho bene ujya uzugira ngo kubara gutera amacumu, tiwobona icuya kingana gutya ntawe ugikura. Kuba ngo ubone icuya biba ari igitangaza. None nahwereye habe niyo mwoza n'amavandaratera ngana gute ntibyoshoboka. Ntaco nshobora kugira ngo ndeke kugira icuya, hari icuya cyinshi. Ariko nimubona umye kwihanagura muje kubyihanganira. Ubundi kandi ndabashimira cyane kuba hangaha muri iri torero ya Karumeli. Imana yo mu ijuru habwa icubahiro. Ntabwo mbivugaho byinshi cyane kuko ngiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko kuri buke ishimiye Imana ko mbayaha. Imana ihabwa icubahiro kuko itwemereye guhagarara aha imbere y'Imana n'imbere yanyu mwese. Ikindi kandi ndashimira ikaze muduhaye, muratwiyegereje cyane cyane. Mutubwira uko tutameze, ariko ibyo byose ndabibashimiye. Abungeri, abakristo mwese, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Muze mwakire niho tuma kujana neza, ariko ni muceceka ndaza kumva kuko mwarambiwe. Hanyuma kandi kubwo kuzerera cyane byamaze imbaraga, noneho kugera hariya aha narindi najejo ni mugoroba. Twahuye n'amabarabara sindabona himoto isimbi kava hakagwa hariya kandi umuntu ayiriho. Twagiye ahantu mu mabarabara akomeye cyane aremereye ukuntu byari bigoye cyane. Ndashimira nuriya muvandimwe Pastor Willy twajanye, Imana imuha umugisha. Yankoreye byinshi ndashobora kuvuga, ariko ndamushimiye cyane. N'ubu dore turacari kumwe. Ishimiye ikaze yanyu, nisubiyemo ndayishimiye cyane. Ndashimira kandi kubona abantu bangana batya, abaririmbyi, abasore, abamama, mwese n'abapapa. Imana ibagire neza ko ndaburi aho mbere. Hanyuma y'ibyo ngibyo kuvuga ngo tugere hano, ngize iminsi myinshi naragiye, si mikeye. Iminsi yo kugenda iyo mu mahanga ntabwo ari mike, ni iminsi myinshi. Ni ukuvuga ngo ko mu mezi make nk'atatu ari imbere zo bakwije imyaka 10. Murumva ko ari myinshi. Imyaka 10 si mikeya yo kugenda iyo ngiyo, ni imyaka myinshi. Iyo tuba kandi ni kure cyane, abantu baza biga mu mageography muzamwiga kucuzi kimwe baza bita Mississippi, Missouri. Nukuvuga ngo ico cuzi nza nkijabuka mu gitondo ni mugoroba. Ishamye rimwe riba hiwacu, irindi riba Colombia ira ya Missouri, irindi rikaba St. Louis ya Missouri. Na state atatu kigiye kicamwo, ariko ishamye rya rinini cyane riba ahantu bita St. Louis. Nukuvuga ngo nico cuzi kinini kigira umanuke cyane iri hasi, kiza kigenwa mu za videte tamata za kinyuramo. Ico tukishabuka buri munsi mu gitondo hakurya no hakuno aho duherereye. Murumva kuko ari kure, abaza biga muza mwumva ari kure, ariko kandi si kure cyane. Kubera kuzerera nagiye ncamwo nje ngera za Uganda, ngera za Kenya, za Kigali na hano no kuzosubirayo. Nukuvuga ngo indege nuriye zinzurira ni indege 11. Murumva kuko ari bitangaza kugira ngo nzoshike iwacu zoba nkwije indege 11. Umuruho rero ni wose cyane. Ndashima Imana kuko Imana yabanye nanje mukuza no kugera aho hantu hose kugeza n'ubu ngubu. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana natekereje ko tuganira, nari kuvuga amagambo ari ya umwongera amaze kuvuga yo kutwakira, nanje nkavuga ukuntu twabanye
nanje nari kubivuga bashaka bikabinyigisho, ariko reka mbitambuke nivugire ibyo ngiye kuvuga. Tumaze kwakira amakuru, tumenya amakuru y'ibyababayeho, twababaranye namwe. Bwana sifiwe kandi duheze Imana icubahiro. Haleluya. Twababaranye namwe, tumaze kubibona kuri ibi nkoranabuhanga bigenda biguruka ibintu. Ndabibona aho narindi naringeze za Kigali, niho naringeze, niho naringi ashika gutyo. Maze kubibona nahamagaye umwungeri, umunsi wa mbere uwo nahamagaye aritaba, ambwira kuko adashoboka kwitaba. Ndamubwira ngo ntibishoboka kuko ntuvugana nawe. Arambwira ati biragoye. Nanje numvaga ubwo buremere, ariko ndamubwira ngo ntibikunda ko ntavugana nawe. Arambwira ati nkabarejo, nta kibazo. Nasibye iminsi 2 kugira ngo numve kuko yoba nkutuza n'abantu bari bakiri benshi. Ngo buce ku munsi wa gatatu ndamuhamagara, aranitaba, turaganira, twavuganye umwanya muto, namwe murumva uwo mwanya wari muto, ariko ndamubwira ngo nakomere kandi yihangane, kandi akomeze n'umuryango, akomeze n'itorero nk'umwungeri, ibyaza abwira abandi, noneho nasubira bibwira abantu kuko ibyo byamubayeho. Twavuganye akanya gato cyane. Nanone ndongera anturi iyo minsi yose ishize, iminsi yose natuye, numvaga mfite inkomanga mu mutima yo kuzagira ngo nzagere hano tubonane, nanje muvugishe, nicare mu rugo tuganire. Byarabaye, maze gushika hano naramuhamagaye, musaba no kugera mu rugo, arabyinemerera. Naragengera mu rugo, turabonana, turaganira, turanasenga. Numva kuko byenda bigiye nko kurangiriraho, ariko numva kandi kuko nkwiriye kugera no mu itorero ry'Imana yagize ibyago, ariko mwese mwagize. Amen. Mwese mwagize ibyo byago byabagezeho, n'abandi bose batari bari hano, abari kure n'abari hafi, bose bagize ibyo byago. Imitima, nta muntu utarikanze, nta muntu utarababaye, uwari umuzi n'utari umuzi yababaranye namwe. Noneho rero tugiye kuganira, bavuga ngo niza hano nganira ijambo ry'Imana. Nabanje gutekereza ngo tuganire hejuru y'umukiranutsi, ingorane agomba kuhura nazo nuko akwiriye kuzitwaramo. Ariko numva ibyo bintu tibihe binzamwo neza cyane. Ndatekereza ngerageza kugaragura Bibiliya, ibyo nateguye natekereje ko tuganira, numva birahindutse. Numva ngomba kuganira namwe, tuvuge hejuru y'umuzuko, umuzuko wabera. Mu mwanya muto tuganire kuko umunsi umwe tuzobana n'abadusize, abana bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu, imiryango yacu, abera bose bapfuye. Tuganire imizuko uko izaba imeze, ko tuzayibanamwe nabo, ko aribo bazabanza kuzuka natwe tukazamurwa. Ndatekereza ngo reka numva nicyo kiganjije ibindi, numva n'iryo jambo rikwiriye ko tuganira namwe, kandi numva nkwiriye kuganira namwe kugira ngo noneho tumaranisha imibabaro, niko Bibiliya izivuga ngo tubaranisha imibabaro kubwira nayo magambo. Amen. Haleluya. Kandi Imana ibidufashemwo tuje kubiganira kuko twabiteguje. Imana idufashe kugira ngo ibyo byose tubigereho, bireke kugira ico dusiga. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya, Zaburi ariyo dutangiriramwo. Dusome Zaburi, umuntu bangutse afashe asome Zaburi ya 90 umurongo wa 10. Umuntu bangutse agiregere tusome vuba vuba zihuta. Yahabonye, hari wahabonye? Zaburi 90 umurongo wa 10. Yes. Paula habona? 90 umurongo wa 10. Yego.
iminsi y'imyaka yacu n'imyaka yacu ni 70. iminsi y'imyaka yacu n'imyaka 70. Ariko kandi ntigira intege nyinshi. Ariko kandi nitugira hasube neza. Ariko kandi nitugira intege nyinshi. Ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera 80. Ikagera 80. Nyamara ibyiratwa byayo. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro. Iyo minsi yose ngo n'imyaka y'imiruho n'imibabaro. Kuko ishira vuba natwe tukaba. Kuko ngo izishira vuba kandi ikaba igurutse. Amen. Amen. Rangiriza mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa 24 15 no ku 16. Byakozwe n'intumwa 24 15 n'umurongo wa 16 y'imirongo yombi. Kandi niringiye Imana. Kandi niringiye Imana. Ntegereje ico abo nabo bategereza. Ntegereje ico abo nabo bategereje. Yuko bazabaho kuzuka kw'abakiranutsi. Hasubire neza, hasubire neza. Yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi. Kuko hazobaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. N'abakiranirwa. Nico gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Nico gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Imana cyangwa abantu kandi iminsi yose. Hasubire. Hasubire. Kandi niringiye Imana. Kandi ngo niringiye Imana. Ntegereje ico nabo bategereza. Ntegereje ico abo nabo bategereje. Yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi. Kuko hazobaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Kandi n'abakiranirwa izuko ibaye ibiri. Kuzuka kw'abakiranutsi no kuzuka kw'abakiranirwa. Nico gituma mpirimbanira kugira umutima utantega ikibi. Nico gituma mpirimbanira kugira umutima utancira ikibi cyangwa utandega. Ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Kandi uwo mutima nkawugirira Imana kandi cyangwa nkawugirira n'abantu. Amen. Nidushake turekere naho kuko ayo magambo aramaze. Nukuri nagira ngo tuganire, ndaganira namwe imizuko 5. Imizuko ni reka mvuga 5. Ariko hariho n'iyindi izibamwe intebe zibiri. Iyo mizuko nayo ibamwe intebe zibiri, ariko hepfo yayo ikaja kugira ibindi bice 5. Niyizi ya mizuko yindi zivuga umunsi wa bihumbi 144 umunsi ngo bizaseruka. Abari abicaye ngo ku ntebe y'ubwami ngo bakaza kubatega Yesu ngo bakabaza Yesu ngo se bariya ni bande. Yesu ngo akababwira ngo nibya bihumbi 140 ngo bavuye mu isi y'imibabaro ngo bakamubaza ngo se tubagirire gute. Yesu ngo akababwira ngo nimubakire kuko bavuye mu isi y'imibabaro. Timompera Imana icubahiro. Haleluya. Iyo nayo nari nkwiriye kuyivuga, ariko ngiye kuvuga imizuko 5 mu magambo yihuta. Ariko ndaravuga iyo mizuko. Dusomye ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye hano muri Zaburi ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko kandi ngo nimba tugize intege iyo myaka 70 ngo ikarengaho ikaba 80. Iyo myaka yose ngo ni imyaka y'imiruho, ni imyaka y'imibabaro, ni imyaka yo kumererwa nabi, ni imyaka idafite inshusho, ni imyaka yo kuba mu buzima bubi, ni imyaka igoye, ni imyaka iruhije. Ariko ngo ibyiratwa ngo by'iyo minsi yose ngo ni imiruho n'imibabaro. Hariho umwanditsi w'igitabo yavuze iminsi yo kurama. Abantu baramye ngo imyaka myinshi cyane. Usomye mu gitabo cyo cyitangiriro, uhereye ku bice 5 ugiye usoma ayo masura, urasangaho umugabo witwa Adamu yaramye imyaka 130. Ariko isherezo ry'iyo myaka yose arapfa. Murumva imyaka 930 agapfa. Nta muntu utarakoze kurema uwo muntu yararamye birenze. Ariko twebwe turi mu kugira imyaka mike tugapfa.
bakavuga ngo umuntu arapfuye mu myaka 30 ntangeze imfuye simba nkenyutse ndakuze mfuye mba narakoze. Ariko Adamu yamaze imyaka 930 arapfa. Uwakurikiyeho yaranye imyaka 900 n'imyaka 5 yaramye iyo myaka yose nawe arapfa. Uwo nawe ni Enoshi yaramye iyo myaka yose nawe arapfa. Ndagira ngo mbabwire ngo kurama icyo mpanje kuvugira nicyo mpanje nansatira nsanga. Ndagira ngo mbabwire kuko kurama iyo myaka yose ni imyaka y'imiru. Ariko Imana iduhamagaye tukagenda tuze dushima Imana. Bene data abahuye n'ibibazo twese twahuye n'ibibazo dukomere tumenye kuko nyuma y'ubuzima hariho ubundi buzima. Umundi wa muntu wa gatatu yaramye ni Kenani yaramye imyaka 910. Ndaje kugera ku muntu waranye imyaka myinshi kuruta abandi bose. Uyu Kenani yaranye imyaka 910 nawe arapfa. Nawe aragenda imyaka yose ayikora mu mirimo yiwe yose. Ariko iherezo ry'iyo myaka arapfa. Uwundi wa kane ni Mahalaleli yaranye imyaka 895. Mahalaleli yaranye imyaka 895 nawe arapfa. Ko ndagira ngo mvuge mwumve ico kintu ndaza kukigeraho cyane. Mbabwire kuko imyaka yacu ari iminsi y'imibabaro, iminsi tumara muri iyi si ni iminsi y'imibabaro n'imiruho no kugorwa no gukene no guca mu bihe bibi. Nubwo twoba dutunze ibitungiye imibiri ariko ni imyaka y'imiruho, ni imyaka igoranye, ni imyaka y'ibibazo gusa. Uwundi muntu waranye imyaka n'uwitwa REV yaranye imyaka 962 nawe arapfa. Nabo ntiyabayeho nabo yarapfuye. Yaba twaramaga imyaka myinshi ngo nditumara ngo iyo myaka tuyigumeho ntidupfe kuko ni imyaka myinshi. Bizana tukavuga ngo ufuye vuba abafuye afite imyaka nka 10 n'ingahe, ariko iwe tukavuga ngo yatambukaho nawe yo ubayeho ntiyopfuye. Ariko wagira mike wagira myinshi urapfa uko biri kose turapfa. Umuntu waranye yindi myaka, reka ngende ku muntu wa nyuma reke gutinda. Umuntu waranye imyaka myinshi nanone nawe arapfa. Ni umuntu witwa Metusela yaranye imyaka 969. Imyaka 969 nanone arapfa. Iyo myaka yose Biblia yatubwiye ngo ni imyaka y'imiruho, ni imyaka y'imibabaro, ni imyaka yo kugorwa. Reka rero tuje mu ijambo ry'Imana. Aho nasomye twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi niringiye Imana yanje kandi ntegereje icabo nabo bategereje. Twiringira Imana yacu dutegereje ico bari nabo bategereje, bari abatubanjirije. Ico twiringiye nico ni Imana itegereje abafuye bacu, abana bacu bafuye basinziriye mu butaka. Ico dutegereje nabo baragitegereje kugeza ku munsi wo kuzuka ku mwami Yesu, kugeza ku munsi bazozukiraho twese tuzosanganira umwana. Biblia iravuga umuzuko wa mbere w'ubugingo. Umuzuko wa mbere ni umuzuko w'ubugingo bw'abari bapfuye. Pawulo yabyanditse mu gitabo cy'Abefeso ibice 2 n'umurongo wa mbere. Aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe ngo abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Pawulo aravuga ngo yaratuzuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Uwo ni wo muzuko wa mbere wabayeho. Abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Pawulo arandika aravuga ngo yarabazuye ngo muzize ibyaha byanyu n'ibicumuro. Usome mu gitabo cy'Abefeso ibice 2 n'umurongo wa mbere. Uwo ni wo muzuko wa mbere w'ubugingo ngo bwari bupfuye. Ubugingo ngo bwari bupfuye. Pawulo aravuga ngo ya namwe dutegereje umunsi umwe gusa, umunsi umwe nubone ariko twarazutse. Nta rubanza tugifiteho. Abacu bahe badusiga bagenda mu bwambi bw'Imana. Abana bacu twarazutse turi bazima muri Kristo Yesu.
Pawulo niko yabivuze, aravuze ngo namwe yarabazuye mwebwe ngo bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Umuzuko wa kabiri ni umuzuko w'abera wabaye wa munsi Yesu yacikanye ku musaraba. Wa munsi Yesu acikana ku musaraba ni wo muzuko wa kabiri. Ubisomye muri Matayo 27 umurongo wa 52 kugeza ku wa 53 biravuga ngo namwe n'umuzuko ngo wabera n'umuzuko wa munsi Yesu ngo acikana ku musaraba. Bibiri zivuga ngo ibituro ngo birakinguka Yesu amaze gucikana ku musaraba, ibintu birangiye Yesu yapfuye, ibituro ngo birakinguka byose, ngo intumbi z'abera bari basinziriye mu butaka bose ngo barazamuka ngo baje kwimana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Timwombere Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Uyu munsi nta ukiri mu kuzimu. Yesu amaze gupfa, ibituro ngo birakinguka, intumbi z'abera bose ngo bari basinziriye mu butaka bose ngo barazuka ngo baje kwimana na data mu bwami bwo mu ijuru. Muhumure pastor, muhumure babyeyi, muhumure Nyandorima, mukomere. Yesu niwe muganura wabazutse bose. Yesu niwe wa mbere. Yesu niwe wa mbere, niwe muganura wabasinziriye bose. Yesu niwe muganura. Yesu acikanye ku musaraba, abantu bavuze ngo birarangiye, abantu bihebye bose, ibintu birangiye, abantu bari mu icuro burindi y'umwijima. Ariko Yesu aza kuvuga ijwi rirenga, ibituro ngo birakinguka, intumbi z'abera ngo bari basinziriye mu butaka, abari barahambwe bose bariya tugenda tugahamba, tugashiraho igitaka, tugahomaho n'amakaro. Uwo munsi ngo birakinguka, intumbi z'abera bose barazamuka ngo baje kwimana na data mu bwami bwo mu ijuru. Timwombere Imana icubahiro. Nuko ntituzohere kuzimu. Yesu yabaye umuganura wabapfuye bose, wabasinziriye bose. Yesu niwe muganura mukuru. Ibituro birakinguka, intumbi z'abera zose zirazuka, bava mu bituro maze barazuka binjira mu murwa wera banezerewe bashima Imana. Umuzuko wa gatatu ni umuzuko w'abapfiriye muri Kristo. Umuzuko wa gatatu ni umuzuko w'abapfiriye muri Kristo. Babwiye umuzuko wa mbere ko ari ubugingo bwari bupfuye, ariko Yesu aratuzura. Umuzuko wa kabiri ni wa wundi wa munsi Yesu acikana ku musaraba, ibituro birakinguka, intumbi z'abera bose barazamuka. Uyu muzuko wa gatatu ni umuzuko Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abitesalonike 4:16 avuga ngo kuko umwami ngubwe ngo azaza ngo amanutse ava mu ijuru ngo arangurura ijwi rirenga, hamwe ngo n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfuye bose ngo bakazuka, bose ngo bakaja kwimana n'umwami mu bwami. Umwami Imana ngo ijwi rirenga ngo riravuga, abantu bose ngo bava mu bituro, kuko umwami ubwe arabivuga. Umwami ubwe ngo azazamuka ngo avuye mu ijuru, kandi ngo arangurura ijwi rirenga, hamwe ngo n'ijwi rya marayika ukomeye ngo n'impanda y'Imana, abapfuye bose ngo bakazuka bakaja kwimana n'umwami. Ngico cyo nashatse kugira ngo mbaganirize itorero ry'Imana, babwire ngo muhumure. Nubwo biriya byabaye, ariko dufite uhumure, dutegereje umunsi w'umwami. Aya magambo si amagambo yo gupfa kuvuga. Bibiliya aya magambo izivuga sinubumenyi, sinubuhanga, sinubutyoza, ariko nukugira ngo tumenye neza aya magambo ko ari amagambo y'ukuri kw'Imana, y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira neza, ravuga ngo kuko umwami ubwe, Imana ubwayo izamanuka ngo ivuye mu ijuru, irangurura ngo ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfiriye muri Kristo bose ngo bazuke baje kubana n'umwami Imana. Abana bacu bazazuka. Timubyizeye nimwumvere Imana icubahiro. Haleluya, amen. Bazazuka n'abandi babaye bagiye mbere. Debora azazuka, tuzamubona, dushira amatsiko n'urukumbuzi. Urukumbuzi ruzashira, tuzicarana n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Yohana yarabibonye. Twicarane nabo ku ntebe z'ubwami, turamukanye, duhoberane, tubwirane amagambo y'ukuri kw'Imana,
tuvuge ngo umwami ubwo azaza amanutse mu ijuru arangurura ijwi rirenga n'ijwi ry'amarika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfiriye muri we bose ngo bazuke, natwe ngo bariho nitwe tuzobasanga nyuma. Ibo nibo bazabanza natwe bariho ngo tubasange tuje kwimana n'umwana. Bibiri kavuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo, kandi ngo ayo magambo ni ukuri kw'Imana. Ayo magambo ni ukuri kw'Imana, mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ureke tubwirana ayo magambo, nta kindi nifuzaga kuganira nani ni ukugira ngo mbabwire ngo tumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo, kuko aya ni amagambo y'Imana. Baririmbyi mwabuze uwo mukunda, inshuti, abavandimwe, mukomere muri Kristo Yesu, mufite ibyiringiro bizima, ibituro bizakinguka, intumbi z'abera bose barimo Debora abarimo, muzasubira muririmbane ndawe muhagararaye, duheze Imana icubahiro. Haleluya, haleluya, amen. Muzaririmbana nawe, tuzaririmbana n'abera, ducuranga inanga, turirimba indirimbo zo kunesha, urupfu rumaze guhunga, imibabaro yose ishize, twisharane n'abera, ingabo zo mu ijuru. Tuzabana n'umwami, tumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Uyu muzuko ndawukunda cyane, aravuga ngo nijwi, ngo aza kumva ngo nijwi ngo ryamarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko ngo abapfiriye muri Kristo ngo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe ngo tuzamurwe. Iyi mizuko yindi ibiri, umuzuko wa kane ni umuzuko ngo wabaciye ibihanga. Yohana arawubona, wabaciye ibihanga, aravuga ngo abona intebe ngo z'ubwami, ngo abona n'abayicayeho ngo bahabwa guca imanza. Abona izo ntebe. Uwo ni umuzuko wa kane. Yohana umuzuko wa nyuma wa gatanu ngo ari nawo muzuko wa mbere, ngo abona ngo abera bose ngo bazamuka. Uwo muzuko uzabamwo ngo ndetse ngo barazamuka ngo basanga Kristo, haba ngo n'imizuko ibiri nawo, uwundi wa kabiri ngo uba wa wundi twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, havuga ngo hazaba umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko wo guca imanza w'abanyabyaha. Uwo muzuko nawo ngo uzobaho. Yohana ngo arawubona uwo muzuko, abona umuzuko wa mbere ari umuzuko w'abera, umuzuko wa kabiri ngo abona haba imanza. Satani ngo arafatwa, atabwa mu bwobo, arabohwa, ariko nyuma yaho ngo aza kuvaho yabohewe, ngo akurwayo, arazamurwa, aragenda ngo aja ngo kuyobya amahanga. Ngo abantu ngo bari bavuye mu ntara zitandukanye muri za Gogi na Magogi, ngo barahaza ngo baje kuyobya amahanga, ariko ngo abera bose ngo bamaze kuzamuka bagiye kwimana n'umwami bwami bwo mu ijuru. Ntakidutera ubwoba, kuko dufite umukiza, kuko dufite Imana. Narashimye cyane uko natekerezaga, nasanze abavandimwe bakomeye, kandi namwe itorero usanze mukomeye, kandi n'ukuri numvaga umubiri wanje waranyeganyeze rwose, numva amahoro ari makeya, ariko nashimye Imana ko nasanze mukomeye. Imana yo mu ijuru habwa icubahiro. Uyu muzuko wa nyuma uzabamwo abera. Uyu muzuko wa nyuma uzabamwo abera ibihumbi n'ibihumbi, abandi bazacirwa imanza, bashirwe mu manza, ariko abakiranutsi ngo bazarabagirana nk'izuba. Abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba, bafite gukiza. Umwanditsi w'igitabo yaravuze ngo reka mbamenere ibanga, ntituzasinzira twebwe twese, ngo tuzahindurwa mu kanya gato kako guhumbya no guhumura, ubwo impanda izavuga y'Imana, abapfuye ngo bazurwe, natwe ngo tuzamuke, abantu bazuke ubutazongera kubura, natwe bare ngo tuzamurwe dusanganira umwami. Iyi mizuko rero ni imizuko ikomeye. Mutekereza kuri iyi mizuko, umuzuko w'abera, umuzuko w'ubwoko bw'Imana. Yohana ngo yarabibonye, abona ngo abantu ngo baciwe ibihanga bose ngo baraza, abona ngo na bya bihumbi 144 nabyo ngo biraza. Noneho ngo abari bicaye ngo bya bizima be bikubita amababa yabyo ngo imbere y'intebe y'Imana. Noneho ngo barabaza ngo se bariya baturutse hariya nabo ngo ni bande? Yesu arababwira ngo nabavuye mu isi y'imibabaro, kandi ngo baje kubabasanganira. Yesu ngo babaza Yesu ngo se none bariya nabo tubagira dute?
Yesu ngo arababwira ngo nimubiyegereze mubakire mubinjize mu birori mubinjize mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Duheze Imana icubahiro. Umunsi itorero rizashika imbere y'Imana, data azaryiyegereza afite ibyishimo ngo bamare kwakira abo ngabo, ngo baje kugira ngo bakimara kubakira ngo barangiza abandi bagabo babiri ngo baturutse nabo ngo hariya ngo barasaba baza Yesu ngo se bariya nabo nabavuye hehe kandi ni bande? Yesu ngo arababwira ngo bariya bazabakeka ngo ni Eliya na Enoki, Mose na Eliya, ngo barababwira ngo bariya ngo nabo ngo nabavuye hari ngo nabari baraciwe ibihanga ngo bari barapfuye ariko ngo uyu munsi ni bazima. Abo bagabo bombi usomye mu isura y'11 abo bagabo ngo bageze ahantu ngo baranezerwa, isi ngo barabaseka cyane, abantu baseka abo bagabo bombi. Umunsi umwe ngo ushitse kuko ngo bari bahawe gukora iminsi 42 ngo baye basenga babwiriza abantu ijambo ry'Imana. Nyuma yaho ngaho abo bantu ngo isi ngo imaze kubarusha cyane, imaze kubagora, abo bantu ngo bombi barapfa. Ngo bamare gupfa isi ngo iravuga ngo ntiyo bahamba, ngo bareke ngo isi ngo irakorana ngo irahamagarana ngo abantu bose bava mu ntara zose. Abantu ngo baraza ngo ibihumbi n'ibihumbi, bamwe bakazaburira ibiti ku misozi ngo baje kurangiza ngo bajya bagabo kuko ngo bapfuye, ngo bahe babarangiza ngo bagira umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri babashinyagurira, babavuga amagambo atari meza. Ariko ngo umunsi wa gatatu bamaze kuvuga ngo bahunge banutse tibakiri bazima, abantu barabeshe babita abanyabinyoma. Ariko ngo umwuka w'Imana amanuka ava mu ijuru araza ngo abinjiramo, ngo baraguruka ku maguru yabo, abantu bamaze guhebura ngo ntibakizutse ngo barapfuye, ndetse babe bashinyagurira intumbi zabo mu nzira, abantu babe bazituka bazihindura uko batazikwiriye. Ngo umwuka amanuka ava mu ijuru ngo abahagarika ngo ku birenge byabo, ngo barazamuka ijuru ryose ngo riranezerwa. Niwo munsi ngo abantu ngo bari bicaye ngo kuri ya ntebe ngo babaza Yesu ngo se bariya nabo ni bande? Yesu ngo arababwira ngo bariya ngo ni Eliya na Enoki, ngo bavuye mu isi y'imibabaro, ngo none nabo ni mubakire kandi ngo mubiyegereze. Ngo barabakira ngo impundu ziravuga, ijuru ryose ririshima. Tuzanezerwa, ijuru rizatwakira, tuzishimana n'abera bose abatubanjirije. Nitumara kubabona tukabarangiza tuzanezerwa, tuzabana n'Imana. Imana ituganze, Imana iduhumugisha kubwira ijambo, kandi Imana itugire neza. Amen. Tukazuka abangana gutya tukaza hano imbere y'amaso yawe. Haleluya. Ahanini mwami tukaba twumvishije ijambo ryawe ridukomeza imitima, ihumure ryiza riva mu ijuru. Uwiteka nyiribihe, shimwa himbazwa mwami, shimwa kuko wuguruye amarembo y'abera bakaza muri iri torero. Wuguruye amarembo araza mwami Imana, urabururuta bagera hano n'abamarayika wohereje kugira ngo mwami baduhumurize, badukomeze, badusubize mu intege mu bugingo. Asandi kutugiriye neza, asandi ko twurusha amagambo meza, asandi kuko ari wewe uzuhoraho iteka ryose. Asandi ko tuzaruhuka, asandi ko tuzabonana n'abera mu bwami bwawe. Asandi kubikoze kandi ubyumvise, turagushimiye kubikoze, ni mu izina rya Yesu wacu. Amen. Amen. Twongere amashi menshi ku Mana yacu. Twongere amashi menshi ku Mana yacu, ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza ku magambo meza y'ihumure. Amashi menshi ku Mana yacu, tuyikomera amashi. Haleluya cyane, haleluya. Mu minota yacu tuza dusorezaho iracyahari, kandi dufite n'igitaramo mu kanya. Reka nsabe intervention mwese muri hano, nimutambuke hano imbere, kandi mutambukane n'umuvugabutumwa Felix. Natambuke nawe hano. Tambuke kabisa, uhagarare hano.
Tambuke n'abayumbe ba hano nimutambuke. Mutambuke mwese. Hallelujah. Tambuka nawe wakiri umushitsi. Umuntu uri hano ukunda kuramya Imana no guhimbaza Imana no gutambira Imana, mutambuke hano. Mwe nkabahagarara hano mbabwira akajambo gatoya. Tuzamuri icyubahiro cy'Imana. Tuzamuri icyubahiro cy'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Iyo. Narivuze ngo dusigaranye iminota hafi 20 kugira ngo dusoze gahunda yacu. Evangeliste ari he? Nguhaye iminota 10. Nguhaye iminota 10. Ubu nyine duhagaze hano. Hanyuma mbabwira kandi kantu tugiye gukora. Iminota 10 duhagaze hano. Uyu munsi nudasa mbwiriwe mwicaranye ngo umunsi udasanzwe. Wakira iby'Imana yateguye. Haleluya, haleluya. Amen. Iminota 10 duhagaze hano. Hanyuma mbabwira ikindi gikurikira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mumeze neza? Ya. Noneho ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Nimugoroba naza mbabwira ngo mbwire kanisa ryiza ryuzuye urukundo rw'Imana. Urukundo niyo munzane wonyine usterura ibiro byose. Umuntu ugoye mu rukundo aza kwirwa mu mutima. Umutima ufite urukundo ntuzucira abandi imanza. Ba urugero. Haje umugore wasambanye. Bamuzanira Yesu. Hari ibintu bibiri. Yesu navuga ngo nibamutera amabuye araba yaje gukiza abantu singuye singahe ni umwishe. Navuga ngo nibamureke arabayisha amategeko. None bamutegeye imitego ibiri. Yesu aravuga ngo utarakora icaha namutere ibuye. Urya mugore niwe wa mbere warakaye. Yamavuga ngo uno mugabo narenza ngo ni uri bunkize mu mutima wa mugore. Ariko uyu umugabo ni untanze. Siko yarazi Yesu. Ariko Yesu sico yarashaka. Yazashaka kugira ngo abwire umuntu wese ngo uyu yego ni umunyabyaha simbwiye ko ari umwana mwiza. Ariko ntibikurangaze ibyaha bibi bizokurimbura si ibyuyu ni ibyawe. Si ibyanjye. Ibyaha byanjye si byo bizokubuza kuja mu ijoro. Ni ibyawe. Kurangazwa n'ibyanjye rero n'ubwana kurube mukuru wihana ibyaha byawe. Nimuvuge ngo amen. Ikindi cya kabiri mugomba kumenya. Aba bantu bose mubona ntabwo twese tunganya imbaraga zo kwirinda imiti cyarimwe. None muzamwumva bimaze iki? Gusirimba njyewe Felix nkazosigara cyangwa ukazosigara. Agakiza ntabwo ari impano y'abakijirwe. Agakiza ntabwo ari gift y'ababusoka. Ni impano y'abanyabyaha. Ni ikintu Yesu yatanze ngo batari bizera bazoje mu ijoro. Ariko twarakabimye tukagira kacu tubacira imanza taca tuzadukora ngo bakizwe. Iyo twagize n'Imana bakaza nukubatera ubwoba nukubaraza nukubakandagira tukabereka ko nta gaciro. Mu gihe twakagombye kubingingira ngo twese tuzajyane mu ijoro. Ikanisa ryo bari maziki. Nimba mwishimira abo mwakira ako mudashimira abo abahinduka. Ikanisa ryo bari maziki. Nimba makanisa yishimira abiyandikisha ariko ntishimira abantu bahindutse ryo bari maziki. Guhinduka birasaba iki rero? Birasaba ko bahindutse bihanganira batarahinduka bafite umutima w'urukundo n'imbabazi n'impuhwe nyinshi bakora igishoboka cyose ariko twese tuzajane mu ijoro. Aho narindi muri Ghana twagira gateme ivuga ngo ijuru ryuzuye Gehinomu iri mu busa.
ariko twebwe niko dusigaye tugabanya abantu, uyu karaje gehenomu, uyu karaje mu ijuru. Yesu ntabwo yavuze inzara abantu bavuga ngo je si umunyedini, ntabwo ari ryo, izo nyigisho ntabwo ari zo. Twese turi abanyedini, gusa turatandukanye. Idini ribi ni idini ryiza. Yesu yavuze gute? Yavuze ngo idini ryiza ni ryita ku, ariko naryo ni ikize, naryo ni idini. Twese turi abanyedini, ariko bamwe beza abandi babi. Icyo mbasaba rero ni iki? Nuko mwese mwihangana, icyo ukora cyawe kibi kireke. Wikwishimira ko abantu bakubwira ngo inyuma ni heza, oya imbere niho hazoja mu ijuru. Inyuma nuko umenya umuco waho utuye nuko bimeze. Nguyu bishop, abana banyabanga bose bari mu kuva hano bagera muri Amerika bagasanga mu makanisa yabo nukurimba bambaye amapataro ntaco bitwaye, wari uri hana dakwazitse kandi mukabimenyera. Ariko ibujumbura intambara zikaba, kandi simvuze ngo bambara amapataro, nibamenye ubwenge bw'ibujumbura. Ariko ico nsaba nuko imitima yacu twese ihinduka, agahinduka imbere. Amakosa akomeye haba n'abantu kukuzamura ntacu Imana yakujuje, ni ikosa rikomeye. Abanyamurege kukuzamura akakwezira hejuru tuzokurekura, kandi nubwo ntawe uzokubyutsa. Tukishimira ko abantu bakuzamura ntacu Imana yakujuje, twogushekerera tukagira icucu utari, twokubeshya ukabica utari, ariko nubico Yesu ashaka nta muntu uzokumanura. Vuga ngo Yesu ashimwe. Nubico Yesu ashaka nta uzokurwanya, nta muntu uzokumanura, nta uzokumara. Ariko nucibico Yesu atashaka ugashaka ngo twa tukugira ico ushaka ntacu uzoba, ni ikinyoma ca Satani, ni ikinyoma ca Satani. Soje mbabwira rino jambo rivuga ngo niyo mpamvu amakanisa yacu twese tunejerwa nuko dufite ibiti, ariko tunejerwa nuko Yesu adushima. Kuba bishop bivuze iki? Kuba pastor bivuze iki? Kuba revera bivuze iki? Turika depenali mu giterane cy'urubyiruko pastor naza mbabwira ngo Dawidi yarwanye intambara 8, zibiri yarazihunze. Intambara y'Idubu yarayitsinze, intambara y'Intare yarayitsinze, intambara y'Iki yarayitsinze, ya Goliath yarayitsinze. Ageze ku ntambara ya pasiteri wiwe na sebukwe, umubyeyi wawe ukuzara na umubyeyi ugushumbye, iyo ntambara ntibaza abayirwana. Umuntu wakishijwe ntaza arwana iyo ntambara, aza yihunga akayikwepa akayireka. Imana izamucira urubanza ku munsi w'amateka. Nimuvuga ngo haleluya. Tubaza barwana izo ntambara. Nubona umuhungu warwanye na se na nyina na sebukwe umuhungu ni igipfu. Nubona umuntu wahanganye na pasiteri wiwe, sino ugukuraho sinje wabuguhaye. Hari Imana izoducira urubanza. Imana igira intebe zibiri, intebe y'imbabazi n'intebe y'urubanza. Yesu aracitiye ku ntebe y'imbabazi, ariko umunsi yahagurutse akicara ku ntebe y'urubanza ntazosubira ku ntebe y'imbabazi. Azoducira imanza twese. Nimureke gucirana imanza. Atokuza. Oya nibigitinze Uriya ndamubona, uriya araje, oya nibigitinze, oya nibigitinze, uriya ndamubona, uriya araje. Tuzamura icyubahiro cy'Imana hejuru. Haleluya, haleluya. Iminota 10 arayirangije, kongeje indi 5. Nguriya ndamubona, uriya araje, oya nibigitinze, oya nibigitinze, uriya ndamubona. Ahirya Bukavu umukobwa asirimbanye n'uwawe, umwe arakizwa arangije uwundi asubira mu byaha. Wa mukobwa aravuga ngo komeza kuba mu kiyumbe, nyarunaka kazoje gehenomu taco bimariye, reka musange nzomuzane basi Imana izampembera umuntu umwe. Aragenda aramushakisha, amugezeho umve noneho umukobwa wavuye mu bayumbe wagiye kugendana na wa mukobwa w'umusambanyi. Numva yiyambitse ikintu kitari ciza, abayumbe baramuvuga gute? Abayumbe barakomeza bamucira imanza, uyu noneho nawe yaragiye. Wa mukobwa akamubwira ngo sinzokora icaha Yesu yaranshoboje, ugiye gusambana ndaguherekeza. Akamuherekeza akinjira muri roje agasigara muri saro. Uranyuzwe siko guko sawa, haca mu gitondo ugiye he kugira nawe urya, akamuherekeza. Arakomeza aramuherekeza, yazavuye akamubwira ngo nuko wabonye, aramwa nanje uzomperekeze mu gitaramo. Ahagere barimba gakorasi gusa gatoye yamavuga ngo yemwe ndihana. Uno mukobwa wagiye kumushaka niwo munsi yagaruriye wa gaciro, ariko cyagiye kumushaka ta gaciro yari afite. Muvuga ngo amen. Haleluya. Ikanisa riri mu gukora iki? Muzamubona ikanisa rimaze iki? Ko twarijemo
ko twakomeretse kurusha uko twari tumeze mbere, ko twagezemo ibikomere ntibyashira pastor, ko twagezemo muze twese ntitunganye gukora ibintu neza, ariko ni mwihangane, ni muntu uribamo. Timwamone yongera hano ntimumpa umwanya wo kubwiriza, nuko uko Imana ntakunda ari kuba bishop akabwiriza wenyine, ikintu gusa yari kundusha nukugira icuya no kuruha, ariko Imana umugisha waje mwivuga butumwa nganje Imana yari kumva. Bivuze ngo re nta muntu wo kurenganya, uko ntibibaye byiza twese ntituganirira. Iminota 10 ni mikeya se, ni myinshi cyane, ariko umuntu wese natuze mu nzu y'Imana, utuze utekane, umererwe neza. Igikomeza ugutangira urugendo, ikinejeje no kurugendo tuzarusoza, nico kinejeje. Urugendo turunejeje ko twarutangiye, runejejwe nuko tuzorusoza. Nakira ijambo ry'Imana. Gumuhagaze hariya gatoya. Nono hari akajambo avuze muri ibi bintu byose, nkeneye ngo ukavuge wagatekerejeho. Reka nkababwire noneho uze kukabwira mugenzi wawe wagatekerejeho. Bwana sifiwe. Iyo. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ubwire mugenzi wawe ngureke guciranira imanza. Maze mureke kubabwira. Banza ugatekerezeho. Mureke guciranira imanza mu nzu y'Imana. Aha hantu hari umwuka. Bintu byararemereye. Tube nk'abazamura icyubahiro cy'Imana hejuru. Haleluya, haleluya. Nono iyo utekereza iryo jambo uburyo uriterura uribwire mugenzi wawe, mubwire ngo mwene da ntukazuciranire imanza. Hari umuntu ubwirwa hagati muri twebwe, nanje hari uwo tubivugana gutya, tureke guciranira imanza mu nzu y'Imana. Niba twaraje mu nzu y'Imana ukaba uri umunyembaraga, duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Wihanganire umunyantege nkeya. Iyo. Tureke guciranira imanza mu nzu y'Imana. Buri vi rizagira rite rizipfukamira. Wowe reba ubukristo bwawe, hanyuma wegere mugenzi wawe nubona agiye ukutari kwiza, umugarurize ineza n'urukundo kugira ngo twese. Hari akajambo avuze ngo teme bari bafite muri Ghana, ngo ijuru ryuzuye ngo gehinomu isigare mu busa. Mana we Karumeli tuzoje mu ijuru twese, gehinomu isigare mu busa, ifata ubusa, tuje mu ijuru ry'Imana. Muri uyu muzuko wabera batubwiye tuzamura icyubahiro cy'Imana hejuru. Iyo. Haleluya, haleluya. Ninde ukwegereye ubwira misa? Reba umuntu ntureke. Ngahe mbwirira uwo mwicaranye umubwire ngo ntukazuciranira imanza. Ngahe mubwire. Ariko yo bukuntu tubivuze, ariko byohinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyo. Twoja mu bwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Hari ikintu tugiye gukora. Hari ikintu tugiye gukora nk'itorero ryateranye, apana nka ministeri ya intervention. Bafite ukwabo bateguye, bahagurukije uyu muvuga butumwa yaje. Ariko nako kari mu kumera neza ba. Muvuga butumwa kuzana indege agasubira n'indege. Sikunda akunda umwozo ugira umucango naje ngo ngende kuramukanya. Nukuri muzogira umucango naje ngende. Nagendeye mu ndege rimwe y'akajugujugu. Enokosi. Niyo ndege nzi y'akajugujugu yankuye mu Minembwe intura nyine muri province. Kandi nari nagiye mu gikorwa cy'Imana mwivuga butumwa nayo ifite igiterane mu Minembwe. Niyo ndege mperuka Imana yimpeza uyu mwaka mu izina rya Yesu. Nukuri kukiruhura cyangwa abandi bantu bangaye bovuga ngo umushumba bamurihiri itike y'indege majana bari mukuntumira, bazantumire bari mukundumira, muzogende mwicare mu ndege, ngende mu yindi ndege itari kajugujugu, ngaruke mbabwira amakuru yayo. Bwana sifiwe. Hari icyo tugiye gukora, tugiye kugabana umugisha mu guhezagira umushitsi. Umuntu ukenera kuvuga aravuga,
umuntu ukenera gukora mu ibanga. Imirimo y'Imana izikorerwa mu ibanga igakorerwa n'ahagaragara. Bwana sifiwe. Tugira icyo dukoze umuntu bitekereze, ukore mu mufuka wawe, urebe uko Imana yaguhezagije, urebe inoti uharura ushire mu giseke, cyangwa uvuge, cyangwa urebe icyo Imana yagushize ku mutima. Duhezagire umuvuga butumwa wacu. Abayumba nimwigire hano umukungu umwe twa dukora icyo gikorwa. Nimuvuge.